Hakajila ban pensok ya kalet kawan ki pai ban nong chong snong uba Sunbor Shulai UMLA ke South Shillong constituency ubadairu menteri ke Sarkar MDA 2 haka arpau tarik nok pra araja arpusan ulabu mau nong remna ke bentah ban sna ya artli ki surok haka ke constituency. Kini ki surok ki kentop ya ke surok yat kali ke bana PWD Junction Shamadan Red bar ke ban sami par Umken Road LP School Riat Laban haka jinglot ke bakanai pesan point lailak tingka ke bala mang lingba ke Public Works Department Special Plan Assistance PWD SPA araja arpusan araja arpunrio. Kawai pat kadai ke jingsna penbahaya ke surok ke badan hapersya kamaran Nepali School ke ban yat lingba ke Sengkasi Raj Laban Cultural Center haka jinglot ke basiklor prapusan lak 10,000 tingka ke bala mang lingba ke Special Plan Assistance Scheme araja arpusan araja arpunrio. Hakani kesngi nalor uba Sunbor Shulai layadon lang ru daki noilam snong ki opisar na katanat PWD Central Division ki nongshong snong nalor kiwei. Haba ajing kran uba Sunbor Shulai ulaong ba umday ubrio bahe niyan ray upan iru daki kam mat kumta ulala ban penurlong ya ke jing ang not ki nongshong snong nalor kata ulaong ru ba umday ubrio ba smart ban kran kho kup kiwei namar ki ba kran kho kin kit do besan chi kho. Wait Kung makalong katay ka surak ka ba hang tehaneng ka ba katay ru ka ba para saupo sinem kilaya persyang MLA hadin MLA Sarkar hadin Sarkar sinem hadin sinem para saupo tri sinem kim lala abal pedurlong bat kadar kolong gumju ke jing angnut ba kada surakan poi kali kan persuki pat ba hadin bangala yo ada jing hujung blay yo bani inisit bat ngakemau kejungan angnut nang kadorbar kinong chong sinong ya tei chwa surak ba dorang tei kapoi hadu ying jongkong almaso tun ngilawan pli sagawi pa ka second phase hakin gimnai bladap kalapoi hadu bakut sinon hadu try kejat jong bloom Shillong the footstep of the Shillong peak kana gande ka sinong ru ka bakadu do kaban hadu hang tei hapo kunrul kande ka sinong ka bakadu ka ba don hakjat jong lum Shillong hapo ka municipal area juga sor Shillong kecungi kumbagi atu agi por bensua ki nong sinayeng ki thit mauria 10,000 ka baikit kalong khatsan 1,000 ki hapkit nang ne kumba ar kilometer cha do kjat lum Shillong ban sinai ki yang jam jongki bat ka jakaru atau ka por sangaru yong toba ngi bengi ak ngi don kam penuat briulem ki atrua atau ka por sispa tengka Ciput. Hadin bangla priyo surak pan kledi arhajar tengkah ciput. Pat kasuk la poi kali hayeng ki ambulan sa poi hayeng bat ka dor jong jakan nang sispa tengkah kila ya di arhajar tengkah ciput. Kini ki ba ong ira masnong ka ba yong iba kraw sekretari seng samla apa kawan ka surak kawan ra ka spa ya pi trai jaga kamtam. Nak cispa saga arhajar sekalai hajar. Kapan riu spa ya pi te kabersuk kabersanya pi kata kadai kejingron kam yang kesurok kali kepada budlum hajim baban kasih jong pi namar hadin juga ne ka jingpli do umau nongrim basom dor kumba kebalong kumba kendai pesan lak hadin nang ne pat ni salik pli pat ka surok apa organisasi kebangi penhe ngin penhe ngin sinai kinala aku dak sistem berkikwe yang kata ibat kan long cilak propulai sikrur praplai lak kan long kumba lai klur tuna subuh do ko lalu kumba lai klur arti ke surak kane mentak jet bual berkate ke ban don apa organisasi bah ko dor borsong ko jungi ngasuru ban ai kublai kerpang ya honorable chief minister jungi ba kontrak sang maji iba prestun tensong ibalong minister in charge PWD iba sniaw bahalang dahar ibalong deputy minister in charge ko urban but ki colleague hapo ki para minister ko bidalang ki ba ai ki kristian yang apa ki ai mangam jude uba lehe ngam jude uba kan ben kan kho yodo ru ko bagi ki kan ben kan kho yang Sarkar ki minister jungi namang accepting yang ala hikai de yang bob jude ben kan kho yodo ru kumbalong hapo election ngandai yang one kren hapo election nang te ki hla ki ben ki kho yo ba sumbo kum kuk na yang hagar ka jaka nga chi plong meeting der ki bayang chkendong ka chken shot chitai
ki ben yo ba sun bo nga tengah ting ya ta jingkren jong ki riu temen bagi tu ki ba kren ben kren kho kin kit dop sen chi kho tengah yi sana kan bol ki bakit besen kamu tagawai ki jingmot ka bagim poi shino ro nomor ba ka je hikai jong ka bible na ka kot kentang ka bakoi Piala dia seng piara ke Bible ki himen ki para jingi ki berna ka balang Kristen ki himen ki para jingi ki berna ka balang nyam tenrai biong ko tentang ka boku ka Bible pira man ka sundi ban lek sigi mani jong pi ba pin lek ban aingu yo Jesus Christ ban aingu yo blay nrei pudi ba ngala ci pudi ba ya ka Bible ba ko tentang ka boku kam tam nga por banga song po flight na song por ma pudi ngan sat tanga da gawe ba mo naga ktin jong blay naga Bible naga kot tentang ba ko what you said kala ya kibale ba kata ga de jing hikai jong Bible da ba pele ching jing seng hatu kasha ka ben sim jo hui ban set kelapat ki bela ba kumulahi kai ke Bible lan ko tentang apa ko pencong nong rem bahaya kata DPR mod ka details project report ka mod ka plan ban ke estimate ka ban poi kum lai crore bar kala don ka final stage nomor ba naru mata sila yo steve kumno ka sanan ru tarik nakalian ka dorbar snong urang ba snong usketri snong bat borok ke active member jong dorbar snong kinlek lang bar kin poi hasketret kamera jonga but chief executive engineer but engineer jong state sport council kin haban sign yak MOU memorandum of understanding tang dep sign kalaya ngin sa sna yang ketika standard ground but keladon ru keje kran ya kana kemandan red lese gilan perlong no ke parking bat yang kata kit sini ya penbe tekini gidi ke kiba ngawan ra cika jing yo ke jong pi ka futsal kena propose ke baret but ke parking pelasuk bapina parking po isnong mendon kam su parking usurok kila yo parking kali hang tai ka dor bar songan penya kumangi salaban second series ki simar hajar tengah sebenai kala sif ka kali jong piru na ka jing sa approach ki satu tayar satu kali pelabu yang tu ka sinong kala ban siru kena sinong long sugida sipo kata najar kata kala pedio company ajam tendalawan sate kenjer karena kadang fast face, karena kapan poi hadu kemat school kendrot kadang fast face. Nang tu pat usai mubarnuan neladap karena fast face, kini sedang biang pat kan ya gum tu. Nasadin ya gum tu kan poi hadu. Man kerja man football ke baya, ingin saya ban sinan oleh tim sistem. Kadang opportunities nrei yang ikinong song jongka raj aban pelun berokoi berkamtam yang ikinong song iban asor berkapsor kibodon kam si tanjungi kirayo aban parking nama kasurok kalong kebehe berkoi lese si katra arpoput parking kilala banyo angtu kat suk inong song sing tan but kini kiai kinong kidi kurfu jong blay bat kajing ya slok tilang jong ki kuminong song kebab hilaya hak yang aku memilih bakal ya saat dapat kita kam jonghi kumal akrat mentanang teh bual ngabli aku surok basi keluar tatam kaling road kebaki nom song bayi betul je kita bual kadang jingang road kebal aparat sau kau sedem kalau pensuk apa kidon kibakha kibapun bapinra hospital ki ambulans kilapoi be apa pelawi ki 108 kilapoi apa perpongi ban suk ban rawut ya ki show hospital ban ri sumar bakin light nang dong jing bensa baru khamtam ka por bak blue ing na ki blue crowd number ki kim ki surak menta kala suk ya fire service bakat boy ban tem ya ka ding ke bala ban juja na ka por ban idua kumdum sia ban la ka jaru kala long ka ila ba Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya